na oye life na oyi ne ho kire amanfo more life no so na oba owo kunu a okunu da wachi oba da hobi ukunu afsore obi ye kwankwan na ebetumi ama wo enkonwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo Isaac na obi ye kwankwan na ebetumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkonwa Italy konwa Germany US Egypt konwa first class Isaac na obi ye bo ane ebetumi ama wo na beto konwa Isaac na obi ye bo na service ka aha too much. Ema nyina mo akwaba esa mo share bi mo adaro ma obaso a na wa subscribe e dia ma me no wa share videos no ama fo from sake bi wa dwen channel so de obetumi dia fa comment section ho na busua ene de nsa be gu aporo so na enya senketo e Ghana kuroi agrada so ne kan se betwo oba wafo na TikTok isesi an Ghana esi bibia ye trend it ma banyi crop trend de bia is obi trendy na oba wafo ni kunu ni ma e da keta ba akoso abusua me ntimi fama no nka yenko ne ko video ni bra ye ba Bruce wa ni be dinko me be start program etiefo ene de ba he de chenda yenenamu esi de ba bia mo sipa abaya onu ni kunu dadan papa na asora wo kono onu ni kunu dadan na oye life na oyi ne ho kire amanfo more life no so na oba owo kunu a okunu da wachi oba da hobi ukunu afsore so okodwunso a aso life wasi uso na oyi ho kire amanfo mo hwew e wo social media e de na ekoso enuama amwo Ghana ebinom enuama ade na moye saa oba wawale ukunu da wachi hwede obeye o oyi ne ho e kire mema na ode ne to kire mema na video ni bi wono ma twitwa so ntin fa mma wayi ne ho ye niema kire amanfo social media ni kunu so adawo e da na chi nti be ma no sore pia bontin se okoya ade a na odi saa adwuma no be ma ne pia na odi saa adwuma no mo yan hwe video ni ye afa hwe ne ba so da na chi ne ba ho ka se ma manu nsu a oso kura o kire ho dodo afa hwe o fa akwana to yie wonya kwan position ne ho yie hwe ade o hwe de obeye hwe obeyi ne tono aha na wo sheki ne nofo na egu tabraba asa ayi no aha na boys ne zugu ase na you are beautiful no mo commenting ipache be ma no akodwunso a oba ipache mo nhwe de be ma no ebe ya obisan say mindum life na mindum life abusia ma me panyimu na ne kunu ne da na watumi yi ne to ho we adeja ni nyina ade kire nkrofo na nsema nkrofo ka o social media ne so de maybe I'm director bit me actually say maybe a soon be plan I have me nyɛ sure say the social media for basha by on your page director mo ya me dey why that when you have you when you miss so many and then any kind I'm sure chief we dey dey get to mo say ade mo man bi mo ya we ya dey get to what do you say your friend say our foreman we bought Teresa. Oh, they say our foreman obi o ha member to normal bo oba warefo. Ni member to ni kunu kan ni kunu kan ebi so ani kunu na da from bo ba no ebi so o ha na fu mi no ma ware na o me ne be ma ba ko na obo mo Teresa e come o Ghana papa. Say Ghana form ma talking kind book na hu ya I dey book where you reality na make a show Ghana oh Ghana form ma e pay for me frɛ o dey call big hotels better mbodi no back or two go for year ma ya bomb gidi oh singing holiday na say married women oh holiday married women movie houses o kwa ya bought 12 o'clock 12 awia e hwa ma ya bought in 6-7 so hwa ma I want to bomb for you. Me, some journalist. Me go you. But director, a bear assistant bear was a sister idea why you. One in the Kunu in the man down. Yeah. A dear never vanity. Nikunu a duma. On to me in a year. And as a bear man or what we had to swat their money to moon is 7 maybe on any tiana. Dear never more by wife for to sign a money in the first place. Also, baby, or I was saying. Not to mine, we are David P.
na bema bi so ho ware oba bi a ohwe ne class no ware oba bi oboro so ti bedu time ya na ni bebie kakra ka ho ono hu se wo hye da anyo bia it is say no ohwehwe ono class ne class no ohwehwe no we oba we ade we otumi ye metimi aka on authority say oyiyi etwa ne kyerɛkyerɛ gofo yes oyiyi ne bada won che yo afi wo ba na to oyiye ne wanya kwa ahye to na emma mahu enye ne ma nyina ne eka obi a ne bada ne nkyɛn abema foforo obo no sa video ne ba out ne bada ne nkyɛn na abema foforo obo no bema na tukwan ni kuro na tukwan oh ba wa fo ami na ne mi ne ma si ogana yes obi a wa wo ba you see say no Ghana no I bibia o entina young guys na worry no because eye ma wa fo no mo problem o mo kunu ntimi ni o mo ya na no so kan eye die bentia who say no na mi obi kasa I say 3 months on any ire nya hwe na ade akọ ne ire ho an kwate sorry but I say the girlfriend to me born 4 rounds enya kono akono bo dabi eya de wonye na akono bi ma ani wonye na kono bi enti oba but say ye member ne force sa na etie no sa na ma na so tie say ma bi wo ho no makwatekoro no edu ba bi a afunu no o per staff fro say e member na ya ba no ye so ba na o ma ba o director na say obetumi oba obetumi esun ade enti le so ware say o yes skillful obetumi esun ade ma bebre de bia no wo de different way beba na kwatekoro afunu nti a na tete una ma na obi obehia obi a e member ni bi so ya tete kwa ne yire wa ba ne yire ebia omo ya ne yire pu ne to amanse na we still go sia we wa say papa we say wa kill girl so member be break sa ne yire yi style bi penalty so obi na akọkere no bo nim say e ma susu ya de enti wo mi style bi na wo no o kai say ma say no mi yi nkyira bi ba me yi akọkere obi wa bonten na director wo nyi ni say enei aware na ye ware no ye nhwe ye ho ne ye mema ena emani bi nso ase wo ho a to the extent say e bia ba bia adru no oni option bia enti be ma okofa no na no ba kwa e ba antena we oba na che say be ma ne ne nsa ne ketre ma na one ne ja ontumi na ade ni so enti okwa e 3 months be wajai wo nyi ni say enne ma na ya ba ya say ye ho a to the extent say wonu wanya brand bia ma na wona ma na kana enti bia okwa ni kru de yesu tisa mi se kokoro nkruma enti no sanya za na mi se you see I mean if you ask no na bisa say aware akasa no o warrior what is your vision of getting married okay say say me po bi atena me chene abonkomo ya bobra it doesn't matter how small it is and trust me no the size does not really matter it's how the person does it and only asem no member bebre we are selfish including me bema no ye depa ye penetration nya ka nyina ye mama no it went take time no ama oba no and do the orgasm level now they bia ba kutu oba no pan a say ba ni ready ade social media omo tesem okay eni ese nya ka de mi hu bi da no e ma curiosity le kumo eno tina if the garden of we no so ko dia bia ba no curiosity oba ko hwe se ni omo kana ya pa na okona so de dem a oba estarte owaware no ma be ma ba gudina o medini sa member bedini sa de tie eno there no stopping it is up to you the man to even know your wife very well besides how many people even know their wives because you are more sex talk you are more sex nkomo enti oba no ade pop e won pam no nim what I say na me dirty lady be to be frank with you yeah wouldn't have a romance I just want say I can womb hey yes and why aduma oh me dem ti be boy aduma I say one second womb and can womb enye ne he bisa say ade we no how many men know their wives say na me yere tie on the no answer but no any the crashing sex it's know what your woman wants and satisfy her it's not about money it's not about MPP and how do you satisfy your woman in bed well baby you are home man that for 15 years baby
ne kumba ne ho mada enti wo ko be na wo hu small boy na small boy ne sepana wo be ma ne sika ne ba ko wia de ma small boy ewo there is na sa yesi be ma no hu na ene Kristo twan ansa na ma ba enti ade no mi yeso be ko no na ye nkuruma na wontumi nya hwe na afia ma oba mi ken so no ono bia wa ye ne ho bia wa abonte enti no sa ye meya ye be betimi etomfo se ade ne mo nkan re because ade no kare wa ka kwa me dia hwe kodwo de efo de obia de ne size etwe be hu ne wura na bre enti ne ekwa ko hu ne wura na ne wura ye so ye nkuruma ai na bre enti wo nyi ni se ye meya ye be ye tomfo se nka mo ye be bu no anka enu mo ye because virgin wa won testi de obet ubedi no eye no ana wo tena ho akosi ewie but so ko so we hwa enu ni asem no ene bi wo so asofo se mo na ma na asa na ma wale mo na asa na ma wale e bi akwa me wa yusu mu bia afia so yusu mu bia mu be hia na kwa me de nkuruma o se asa ka mo udi ka testi kwa me de ewe na o sa de it's not about testing if it's not about testing me I don't recommend that okay because we yes I don't there are so many ways to find out your partner than say me no na only obi bon command obet me actually oh me dear boyfriends dem afa bi pa me timi bisa wa ma wo kire me boys no ne ana wo don wo me that be important me kasa ma kire wo o kire ni pa no ne o don wo ma bisa say na na don no e bia me kai ordinary boma ontui 3 hours wo so me kai wo ye sofo anu bomo so me nye o ko wai na den Entenu nti ai se no e mama wale obi be no wo bi be di no frefram wo say oba bi wo no so me e ma ho wo no bon ko ma they talk o so onim sakra no kaka de easy obi wo ne ka say I like it big and long also dey so e be kana kuma thank you o ko ai na den obi be di no enti oni ni pa ni bon ko ma what me say no when they say me o che dey me size no what I say who say we dey me size who bet me certify easily obi o ko say me dey me perfect na director wo kan na se be ma na ntimi ampemu anka na kore na bia odo wo ba no se wo hu se e bia oba no ebetumi aboa no abrabo but e sa portion ni kwa na wa ya na also obetumi ayama because ebi no wo ano mu di kwa wo sha mo se hwa ni mechi wa sa profo no wo de ne kwa wo tumi ya wo hwe me dey me ka me obedi o hu me dey tie for mo a wo tie me jama mo me me dey me ka me kasa na ye oba ne de no wo se oh chale mi kunu betumi na mo be wale ewie na bra 2 minutes na na afia me se yenya heart to heart talk enya nya ubisa se betimi ayo me kire ne ye me de oba no titiri oba kire ne ope a oba bi wo no se me I just walk 4 rounds wo so nim se wo ko bwana na wo metu o timi nware no ese wo tai na wo fa dia I'm telling you adwaman bibli be ko so yina ye mismatch ade ne nya wo dia obi wo ho no ma ne boyfriend ne ex no wase pa odi no ba bia park so car mu bibia wo timi nya sa ade no when ya adventure bedroom ono so nya adventure sa oba wo fa no bibedi no when ya science na director is here sister ade a wo ye 50k for trend for trend and then how that be was say wow e wi ase wo say dem dey am catch say wo ye bibia bi say in the next 30 years o granddaughter be bisawa dey we ya can you justify it ade a wo ye and as a bema you cry the wo ko in telephone mo can you justify it say wo to ya so ye akoso ma mo hwe o a shameful woman no for you I say you know that in chema wo peja ne ba ne pra na wanya kwan now in the name of trend any social media near say ye their values as a woman oba woni values no sebe empana twekanye say ya no twibi unyo bia ukogina ba na ya sawo a da ba bo because value as a woman no ye nto you earn it and na person so mo ti ase yeah it does I was ye nua ba ya dia wa ye de nyame ne ko no hwe comment section ase a ko fo kasa ogu mani mas edu kwasi ada edu Fridays ye ko hwe ma omkuto mu bibi
e wo mbibidie abobra e bom pa yesu ku nyame sofo kunu wo de wanya bi kunu ni bi da won chen was still na me wo sumeto e de a che me wo social media now you are beautiful oh I like the way you twerk nya de now wo de uwia sa twerk na ye ka I like the way you twerk wo ba wi ana na wo de be de ebusia e asense be wo so betumi de wade che no afa comment section be ken kan e dia ma me di e di na efiase aha e too much ebusia